2023 सालनि विधानसभा चंबारिव तैबो गोबां कक बुथ मानै गोप्लाय एंना बागै बुबाग्रानि चाइटं मुंबाय नगो नगो कक आवाइमुं पान्दा खलाय दङ हास्तेनि जत हासु कामि आमचाइरगो अबनरगै तिनि सांरं साल 42 अमरपुर कन्स्टिट्युएन्सि काइनि एडिसि विलेज आमचाइयो नगो नगो कक आवाइमुं पान्दा खलाय थानिओ आमचाइनि लुकुरक बाय कक सालाइ लुकुरकनि सानमुंनो तयै कक सालाइखा YTF सेन्ट्रेल कमिटि जत आदंरक यागुलो YTF सेन्ट्रेल सेक्रेटारि बनमगोनां सुजय उजुय साका फाइनाय सालो तैबो करा खलायै चबावमा अंखनाय हनै तै पान्दाव फाइमानजाखा करबुक डिभिजननि जइन्ट प्रेसिडेन्ट आम्बु चन्द्र उचुय भाइस प्रेसिडेन्ट नगेन्द्र उचुय तै खेलाराय रियां Sacrifice rally wo chuge jo tumbai logiri faide hambai jo tini TIPRA Motha ni warriors no tini chung faisok paiga oro door to door camping khaibai pore tini res nalekha tini chairman ni Nogo ke chung tini duita panchayat duita ADC village cover khaiga Pongbari ADC village ngete uttor actually ADC village abo onke 42 Amorpur assembly constituency ni under Khwlaikha ke chung tini nukha chini door to door campaign ni through chini supporters kabangma chungno lamsokmani chajangnai ningjangnai robai ke chungno kabangma jaga lamsokha kaboni bising ofano je te alka party khlai tongne rok chungno khabai khubai ke lamsokha ke koyeka jaga chungno joining bo khaika iko 4-5টা পরিবার চুনো জয়েনিং খেকা চিনি ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন নি থ্রু আমবাগে চিনি অনেক বেলে সাকসেসফুল কেনা চিনি ক্যাম্পেইনিং খা এন্ড 42 অমরপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি ও চিনি টিপ্রাসানি তাবুক জরা কোনো ক্যান্ডিডেট বরি যায়াকো বা কোনো এমএলএ ইয়াকো আপন TIPRA Motha ni থ্রু ফার্স্ট টাইম ওংনাই এন্ড চুং আশা খায়ু অ 42 অমরপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি ও চুং কাতাল TIPRA Motha ni খরকসা এমএলএ বসকাঙ্গো চুং chini greater TIPRA ni chobani bisingti mannai ni tangke chung chini public ni je response nugi tomani bale kaham kheno response mani tongo inke or bisingo chung especially o charta panchayat uttor ekshori ADC village Pongbari ADC village jotonbari ngetai lebasora o charta inke korbuk block ni under Khwlaikha haipon assembly inke Amorpur Khwlaikha haini bagi tini o jagawo Amorpur te chini korbuk ni TIPRA Motha te YTF ni leaders of Faisok Paika ke chini o jaga tongo chini TIPRA Motha korbuk block committee ni president chini Chandra Uchoy vice president chini Bromnang Nogendro Uchoy ngite Bromnang Khelarai Riang ngite Faisok Paika oro korbuk subzonal chairman Chirokumar Uchoy ke chini te khoroksa oro korbuk block committee ni secretary Bromnang Probas Riang ke khobui jotona chini YTF ni leaders ke Pongbari ni chairman o jaga tongo ke jotona warriors palkai tini successful door to door rally te campaign khaleka ke chung asa khayu 42 Amorpur assembly wo jesi kabana chini bubagrani bumung no chung kuchuk khlainai chini TIPRA sa te chini TIPRA Motha ni khansani fan ni bisingti chini greater TIPRA ni choba buskango au thangnai ke karaknai ke chung painai ni chung asa belekana hambai bubagra ayuk loktu TIPRA Motha ayuk loktu